Malok telespectadores Gemen TV Cristo Hadom. Momento idane da episódio idane apresentação idane halo a paróquia São José Operário Remchio. Episódio da idane ita refleto itu ankonaba Jesus nebe representa maromak o de for perdão ba ema. Tema maka hahuohin ba oin labele halo salatan. Ane sambai bain. Ita hahu ita nia apresentação idane o de ler Evangelho. Evangelho São João, capítulo 8, versículo ida to sanulo resinida. Mas ita acompanha hamutu. Iha tempo neba Jesus saiba forro oliveiras, mas be rai foi em kmaus deit, nia moço fala iha templo. Tam povo toma hagbesi bania, nia tur hodi hahu hanorin sira. Ema escriva no fariseu sira, lori mais Jesus, feto ida ema toman halosala romane seluk. Sira tau feto ne iha ema hotu ne oin, hodi deham ba Jesus. Mestre, ema toman feto ne halosala romane seluk. Tuir lei, Moisés saruka, ame tuda mate feto sira nebe hahalok hanesane. O dehan salos, sira husu hanesane, atu tau hane ba Jesus, atu nune, sira bele hetan, lia ruma hasorunia. Mai be, Jesus hakru kodi hakerek iharai ho nia liman fuan. Tan sira litik na fatinia, nia hamrik kodi deham basira. Imi ida nebe laiha sala, belekar fatu kida, odi tuda feto nee. Jesus hakruk fali, odi hakerek na fatin iharai. Mai be, rona tiha liafuan hirak ne, sira idaidak sai down, ha huho se katua sira. Jesus hela mesak hofeto ne, nebe hamrik hela iha niafatin. Jesus hamrik mai, husuba feto ne, sira iha nebe hoto, e maida lahalo at ba o, feto ne hatan. Laiha e maida nai. Jesus deham fali pa feto ne. Hau mos la fo castigo ba o. Lao onian ba. Hahuohin ba oin. Kita halo salatan. Maluksira. Jesus Cristo nebe maromak filho. Nia maiha mundo. Maya tu lori buat nebe e malaiha. Ema tu perdoa malo ne susar. Ema tu hadomi malo ne susar. Ema tu diak malo mas ke balu halo at ba ema seluk ne susar teptevis. Tamane malo será ita keta haluhan. Jesus Cristo maromak filho. Ni ema santo, ni ema kebit nain. Buat hoto ni nain Salvador. Ni tama he mundo ema maksalak nia. Ita hatene katak Jesus nia la hatau niyan, haketak niyan, hases niyan, hose masalana sira. Nia hak basic vai masalana sira. Ni hase masalana sira, convive hosira. Tama neo hita rona evangelho, capítulo Evangelho São João, capítulo 8, versículo ida to sanulo resinida. E neba hatudu kata Jesus Cristo halo buat rua. Ida ne saiba reza iha fo tutun. Katak nia kontakto haman maromak. Mantém na fatin, forte na fatin, la husik. E quando nia fila husi forroleten mai, ema barak mai heinia. Taman nia aproveita ema barak nebe mai hasorunia, atu hanoren sira konaba maromak nia domin, konaba maromak nia doutrina, konaba segredo, reino la leha nia. Quando Jesus hanorin da daok, ema sira, lori feto ida, mai apresenta ba Jesus o de dehankata, mestre, ame tomam feto idane, halo sala ho mane seluk nebe laos ninia katua zoan. Tuir lei Moisés ninian, feto nebe halo sala hasur sacramento matrimônio, feto nebe halo sala hasur nia katua zoan, hodi la fiel bania katua zoan, la mori sanesan feto dia ki nia família. Moisés nia lei de hankatak, ami hototo, bele kar fato, o de tudo mata nia, e dane ma castigo vai ema nebe, halo sala adultério. Maluk sira,
Mas bem, de angkata sira colia barbara, mas bem Jesus la preocupa ho sira ida. Tu irmai, Jesus tur ho de haker que arrai, atudo kata Jesus la preocupa ho sira. Jesus la atende sira ne pedido atu tuda mate feto ida ne tamania sala. Maluk sira. Tamba ema sira ne. Sira toma feto ida ne e sira hakarak bibit. Atu tuda mate feto ne tanet bania halo sala. Ho mana selung ne belaus ne katua zoa. Sira insiste, sira husu, sira obriga. Mas be sira hakarak koko Jesus colhe sala kare. Jesus ne resposta contrário ho lei Moisés ne nia kare. Atu sira bele fosala ba Jesus, sira bele condena Jesus, bele foteros ba Jesus. Aí malu sira. Jesus ne be turna faten, ne la preocupa ho sira. Tamba sira obriga na faten, colia na faten, insiste na faten, Jesus amriga. Jesus ne a resposta, Jesus ne colia, Jesus ne lia ne bot simples. Jesus deha. E mi katua sira be lori feto ne mai. Kesar mai hau apresenta mai hau. E mi dehan dog. Ou nebe mi dehan dog ida e mi nebe mak nunca halo sala adultério nessa feto ne. E mi nebe la halo sala adultério nessa feto ne. La mori samuto ko feto selu. E mi rasi sende mi santo karek. E mi sala lai karek. E mi dekliu feto ne karek. Car fato tuir Moisés ne lei dehan. Tu na mata ne ba. Sem minha consciência que mata aquela. Tamba realidade e mi mo sala sala. Mas be tamba minha sala e nunca toma. E mi nunca reconhece minha fraqueza e minha sala. E minha consciência ela recusa ida. Tamba nem mi hanen kate mi santo ona. E mi los liu feto ida ne. E mi dek liu feto ida ne. Nessa car fato tu na mata feto ne ba. Jesus colhia te hansane hoto. Jesus tur fila fale. A kerk na fato hone lima ni harai. Maluk sira. Tamba Jesus colhia. Ele foi prudente. De Jesus. A tudo vamos kata imi mosa la nain. Só que mala toma nimi la car kona imi. Tamane imi subar. E hakotu. Hodi de hankatak. Feto ne maksala nain. Tuda mateni. Nebe de hankatak Jesus tur de hoto. Hahu se makatua sira maksayuluk. Nebe katua sira ida sai. To ikus mai de hankatak. Sira sai hotu keras katua sira beluri feto ne mai apresenta ne sai hotu keras. Ela de feto ne mesa kamri kela e Jesus ne oin. E mai de la tura feto ne e mai de la castigo feto ne. Maluk sira. Hoida ne itharemo moskatak afinal. Ema sira be katuas ne. Sira hola consciência kata eipa, mestre hatene heleita, Jesus hatene heleita. Ni hatene katak itamos halo sala adultério. Ema ne katua zoan bahola fale, feto selo, mas be ema la toma nida. Ou atu den katak mana sira mos halo sala adultério. Mas be lei ne injusta, tamba lei ne condena de ema feto ne be ema carcona. Ema mana ne be ema carcona, lei ne la condena ida. Nebe é malor de feto mai, com certeza é macar feto né? Halo adultério, halo sala, ho mane selu, tamba saída é malor feto né mai, mas be é malor mane né mai. Maluk sira, tamba né? Jesus dia masira katak, e mi hoto sala nai, e mi hoto halo sala adultério, tamba né? É manebe halo sala adultério da la bela dia niamos, o de cair fale fato tudo mate fale feto halo sala adultério da. Né injusta, né la losida, né la dia kida, e hamarom dia oi. O sala, o reconhece o sala, hare kata o malu kalau sala, ni ho imrua sala nessa det, o la bele condena nia, tamba imrua nia natureza nessa det. Feto nessa la nain, homos sala nain. Maluk sera, katua sera ne hola consciência kata, tebes dune, homos, hola hela feto selu kida, mai be emala toman. Tamane katua sira ne consciência todan atu cair fato ko de tudo feto ne tamane maka hahu se katua sira be salavara kleu sira mak sai uluk e sira ida labrane condena feto ida ne sira ida labrane tudo feto ne
Tamba sira sente kata tebes lunik. Fetone halo sala, itamos halo sala. Fetone halo adultério, itamos halo adultério. La folha embotida é masalah lain, condena é masalah lain, é masalah lain. Tudo mata é masalah lain, castigo é masalah lain. Jesus halo renita até tempo quaresma, mas ita tamai paitanian, até ne kata it hoto mesa é masalah lain, so Jesus mak justo. Halo será? Vai hira, é macatua sira ne belore, feto ne mai apresenta sira lá com outro ana. Jesus amri kare feto ne sira husik mesa kele Jesus ne oi. Jesus susubania be sira be ohin lori o mai apresenta, lori o mai queixa. Sira agora ne be hoto. Sira ida la fo castigo ba oka. Feto ne dehan lá é nai, sira ida la fo castigo mai hau. Maluk sira. Jesus nebe maroma sala laiha, nia nebe mai atu salva ema hototo. Ida hare, nia rasik. Hakara que mane vida. Hakara que mane libertação. Hakara que mane dia. Tamane Jesus deu uma feto ne. Haumos la fo castigo ba o. Haumos la condena o. Haumos la tudo o. Tamane. Ha convida de toca tak. Ha hu ohin ba ohin. O hakribio ne salam. Labele halo salatan. Atoema bele condena o. Atoema bele tudo mate o. Maluk sira hoida ne. Ita harema mosca tak. Jesus mai mundo. Laos atu castigo é masalah nai sira. Jesus mai mundo. Laos atu condena é masalah nai sira. Jesus, maroma filho, é mahoto nia nai, e mai tama mundo ida ne. Atu convida é mahoto hakribi salam fila ba maroma, atu ema labele mori je sala ne laran, tamane Jesus dehan, ahu ohin ba oin, o labele halo salatan. Maluk sira, ida ne convite mai ita é tempo quaresma ida ne. Atu dehan kata, tempo quaresma, ita hoto nebe, arema selu halo sala. Hakazan, filha baitanian, emane halo sala, mas beketa halo sala moça nessa nia kare. Quando hare mais halo sala, hamos halo exame de consciência, tamo bahunian, reflete hunian, hare hunian. Se halo sala nessa nia emane, halo labele conta emane, halo labele maltrata emane, halo labele fotodam ba emane. Pelo contrário, halo hare bania salan, hamos anuin, hamos emas salanain. Igos mais hal solidário ho ema nebe halo sala. Jesus convida aí tá tu tulun ema nebe e sala ne laran. Atu ema nebele a fone ne amores, atu akribi ne salan. Atu la bele halo sala tan ne bele hetan moris. Amane maluk sira mai tá no infila fale. Jesus moris ne nain, Jesus laus mata ne nain lai. Jesus laran luak misericordioso dominain. Jesus las ordinain lae. Jesus las castigo nain lae. Tambane quaresma idane. Mai ita hariko itane an. Podi hanoin fila fale. Ema seluk salanai, ande samos hau ema salanai. Então, se hau hakarak maroma perdoa hau. Hau hakarak Jesus perdoa hau. Hau mos hakarak maroma perdoa ema seluk. Jesus perdoa ema seluk. Nebe Jesus Salvador vai ema hototo. Jesus laran luak vai ema hoto. Jesus dominai vai ema hoto. Jesus mai hanessa maroma filho, hanessa Salvador. Nia mai atu salva ema hototo. Nia mai atu perdoa ema hototo. Nia mai atu hadome ema hototo. Nia hanore nita. Atu tempo quaresma ida ne. Maita a casan. Atu labele halo sala bebe. Amrigo na hosi sala, hosi na sala. Sai maroma ni wan dia, sai mos belo vai selo. Amane malu sira, maita a casan ba. A torrona de dia, Jesus lhe convida da né, reflete de dia. E os mai, e da foto da casa amba. Lori maroma ne perdão ni heta ne an. Lori maroma ne misericórdia heta ne an. Lori Jesus ne perdão ni heta ne an. A tu hanesa Jesus ne be perdoa feto salanain ne. Ita mos perdoa, malu ser ne be halo sala hasoro ita. Hanesa mos Jesus ne be de hamba katua sira. Imi ne be la halo sala hanesa nia.
Kar fato ko ditura mate nia bah. Sei misalah nessa nia. Nessa la likan kole foti fato. Tamba o tura nia, mas é maseluk se tura mos. Oh. Maluk sera, koidane Jesus convida itu hotu. Ori hare fila fali kata dia kliu la bele aprende tura é maseluk nebe norija sala nelara. Tamba sala nesse kolondait bai hotu. Sala nebe ada an hoeva maksala. Sai ita hotu ninya dalam. Amane maluk sera. Mai ita hakribi tane sala. Claramente Jesus ne domi, Jesus ne verdade.